Kani kadai ke Patisi TV. Bat pidang pet ya ka kubor baman kasngi belawan ra sepi da ka rupa. Bapentengen bat penba. Kathiar Lingwer Depay Society. Kalau penlong ya kejinyalang ken mau buram ya ki arngut kinong thokot khasi barat ba jong kejela ki bala khlat no nagani slapertai ki bala don benta ban no senyang ha ka thok katar khasi omtang ya ki samla pule nrei wat ya ka emlang ka salang ru kumju ya gani kejinyalang la penlong ha ka sitarik uno pra harengkat kejingya trailang bat ka khasi department jong St Edmunds College hapo ka audio visual room jong kanehi ke jaka pule ki arngut kinong thokot khasi barat ba jong kejela kilong uba don bokti lalu ubala thok ya ka kot shapang ka themmei perkhat ukhasi bat u professor HW Sten ubala thok ya ka history ka ktien khasi bat kiwe de hagani gijing yalang uba Philemon Carmendai uba de secretary jong ka hima nongspung ulalong kumu kongsan hagajing don lang uba kitbor W nongrum uba deiru wei na kinong thok kot khasi u Dr S Lamare ki bahi yang hasem jong kitai gi arngut kinong thok kot khasi ki samla pule lembat kiwe ginong shakhot sngoba ya kejingelang hagani kesngi lapenya da kakong streamlet dekar kadba uba Bobby Basan ula shim ya kabenta ban priang sngoba hagani kejingelang kan mau buram ukongsan ula pelait ru ya arteli ki kot ki bakentup ya ka kot balatho da kakong silbi pasa bala jer kerteng ukelang bat usemper bat ki ummat ksiar na thoi ga donot balatho da kakong lucky karpuri nasu dak ka kamse baku khasi nasu komen shibone ba don kumgini ki rorong na ki bala pulo ki kapot ki la shim ni jingkitli kumno banang penerus pak susu ya genega kjin khasi bituni nama bagi lo ki jat reu ba repa bagi jor ba ki weka lebda day ba don kum ki ne repra ngathai ni menta ni nyok lan ba ni menta ni Inilah. Maju perkat berbor. Ba imat kenega vikasi ba e kiduni. Ba tenten haba akan mahu itu ki kentin ki ba ki menung ki thok. Maju jauh lama. Vikasi ba e. Ba ki jikal mahu juni yaki longsua kodal su. Lagi jikal mahu juni yaki kasa. Deh hukum kene ka program. Wala kini kiri kau dan su, hendak nama keburum joki kasar ni terma mata kesini jadi kita film kita ki mau benar coba cari kejungi dengan sukuman bagai keri kejungi lu kalau keri kepada tu so berpai kumalang doktor mana ibu jadi kasam sangi pada bentar umumnya hari ini kemen sekali ba nangni sakma kinang mi si bod ki khawkha ki projabin ki bandang ten susu bandong kita kinong penya ya kaktin khasi beju nang ki longtin kinang yo ban pule badera khwin tiru ba ki khna pule kimdei ban snule ran ban shim ya ki subject khasi ten ngapong ipi kepada dunia dan ki kun khasi ki dunia basi leran ban ong pas panos khasi hendak ngapong ipi lani yeni lan berkat ini masuk komen lani pas lani yo ya kekerdan da kham se dron ya ketir lejo nama sisin bakatin kalau ba respa nilong jagore di respa ini bentuk dia kata, lada kecil jumi kalau tu, kandang ke jinju jengkermen buat dia jadi berdua. Tenama tu kan kampah subur lada ni pendengkam dan kecil macam, like setang lada hati bentang kita per bagi makin suto, pendengkam ini bagi keren kan bagi dia suto. Retenten dan di mau paradok prasna jumi. Ki bahaya misal begini para mengiru ki keren dari nong wei teka tu penpau ba nim kai ko yang kejo haki sisa tu norway long ladali hande la bagi hom lu jom tu jom lada long kumnu
ngide ban ngikren daga tin khasi bale ngikren ngikai bakalo ka bakono kanu kuno katia kabom dom do ni bus kendom kabom dom kam su bantu kam ni jubo na kendom telaga ni pun kam daga tin khasi kabom bakare katia kabom pun kam su nama kata ngaran yang jonga habani don ki jintho amne hatai haga bede bati office prepare na thoba ya tin khasi nama ba kapan pam banga burom ela kecho hagi kam hima suma habede bati office prepare ni jutho ba ya tin khasi tek don tek lomba da thok tu la tho hata kendia pas saram atau subjek ni ngade ngam justuna atau subjek mau baca paham kenapa karena baik siswa dapat kasih nama bagi dia jadi kasih like satang lada ba kino di office lane nilai cikino benda ni bersuatu te ni berse banhapan kan dan berapa kampanye ini hab le bagi